hal ya ma group ki gen point teng cover di dana hiya lower third moving background opacity file teng khat ve thua kai lut chi dan deu te aban ban kon hi suk ziam ka hi lain akin sim le kin lwa non non chi mai diwa nei ki le la ka question dot ut om khang le china na thei sia mu ya chi ham kon dong zel deu china hi suk dia hu chi lo file khata zalama feedback ka zardan hi file thak kapan deuh gi ya file sign file khat chau khoi swak din atom na tana tana dina konsom dia nama sapeni na amu video di kon alaman kia ya kalak sa te khat kong kon thun mai dia okay ngày không con rằng dia ya sound dei lo pai hi chena con mute ngal dia okay lower third moving legacy text akong lu dia version lui pen kon hong thaka tam join alui sim jang a ki chi ja kina insert video track sample text ship kong kon chi mai dia dia placement hay dei na muna na một thể diwa ma e hay mun dei na mun muna ko ai mina screen function lai di ano di na so ya save hay pen safety region hay nai tu tale nang thu hi hay lam level pel thei thôi tu lai mobile nge na en ki sin ta tv lui chu om khol non loi cha he zan na chu om vak non cha kya zo de ale to kha a moving he de a video chin kon fade in dia nge he open ji bang sia ka he kya bang ka da he a ka kon ko jo to na he hong ki hin lut de dana ya avail ma pat tak lama hin lut de wifi he te laka ya push pen kon tel dia push up ya te om rek de ma push down push up push left up load push in from right ne pen kon jang dia drag load di ai me ya fit in no le ball ma sign dan drag na di na siam thol ke le no le fit in ball yes area drag load di me real time ai tool le atunga left click lie real time shift to bia render zwal di chi ya push in na kha speed kai sao kai tom hi mai speed atom kai na kai tom le speed tom na kai sao le speed sao
rồi ai tan phong kilang push out non ta chu angai ma kik sak ut I hile push left hile vì là mà anh lệ kịp đúng không lower third moving he uchilo khole ka file jat khalian loi dia ma leg ka play chat no adin le leg dia clip tang kon zong đó he quarter draft kun kon hi mai đó china nom zat dia ma quarter lower third moving ball dan mai push up push down này cái leng cái dần dần không nó đều vào đây là ngay lập tia để leo trên này mai nó để đan đan hi tame hi tuna bana background opacity atunga text chi hi point ai le anungam text nunga bangyam khat koi di chi na dana hi me ai le media generator ma solid color ang lut taleng a black bang koi taleng insert video track text noi ka dei jaga text noi video track lut black koi atipat hunu ki bang sak to ya full screen a black hongom mo ade hunne sun kai tom dia de he na hi thei chu he chen nova a didan leu si me hi no le la ya na lu dia ai ko lo kon zoom in no kam yek zat na he pina even pen crop ki chi pina ni lu di cha window tha kong ki hong dia ya na velam ma en non le chin he mask ki chim ni mask pen enable de zo ya easy de dina ya ki bol sa rectangle ma circle chi kong rectangle pen kon tel dia he lak bang kaging tang na na hi zol leng size ka hi na mun mun mo jana om thei cho nên he tân bằng thì lại u lệ không á he mẹ cả hin sụp thầy thôi arrow down hi cái mẹ cả arrow up arrow down left right hiện thầy vật là opacity background transparency chỉ này mấy à cái không push in comment kem to fade in din cái đấy à phần fade in sang đấy à push out comment fade out à hi mấy à opacity khác chỉ nhiều mà here ya left side ta left side here en levels à cái chỉ na 100% à ông mình chính hilele hiai check teng teng effect khadi chi changa he abana text dan dan khong vagel khale chin hiai check a opacity hiai line am teng teng be di hiai jaka hiai chau opacity down di dei le hiai muna he a green dan de om pena me ka left click light sub di me le agala ta kole kon lai di mo thei diwa ma transparency a clip a bright lo namun khat hong hi khat cheta a bright dewa kon khek wal oh bright namun mama hay là con cưng gần đấy và chỉ chết đây là hay là cái phụ việc ha cái quậy tội lẽ full of black transparency ha bol thì tầm ấy lấy lẽ
he dan hi background opacity ke transparency bol dan abana file tampi lalu dit bang hitale na file de kaya project media na umay den na drag loot te no tale hi file import media na file ko namun hitame to chu ya bang hile youtube ka jal lel hi ya ka file de teng teng no le controls me ka ide tel di so open hay sunga angom video dan hi avec tampia import load dan ba na ka pai hal wa ya file ka gen ngun le import tunga ha ken ka file ka khat khata import tang pi ke hiya alo ma file khat import changa hiai noya he kamaus ko ina lak hiai noi lak ana el leo chin ama na import ning kha support na dia na render zual chimai ni wai la second chin a hi le abana then non dot zual gradient chan do mo again wai kha ni he la ka tetanom din chin mo color gradient ena namudia ma he la ka mo he te na de tel the del ma dan ma bol the azo color le ba khit thai mo to kamun ma kon koi di hele thei siam na di zualin ka delete dia black pen chidan hi mea phot pe mai na marks on chitalini color no he kulle hai pen di mo general media to ya color te na de namun mun one pen blue chan de te va he bi me ya blue bang red de chan de bang ni bol the opacity down red in so red out ne dan text ni he generate media mo wai color te khong kon lut pi nai ke le shadow khong le hi the vek mo he effect chi khong okay files teng lut zo background ball video le audio ungroup kat khia mo mai kha hi del ma bula kat chi dana audio original audio adang te kon mute wal de he kha mute unmute nai kha no wa na laptop bang na zo khol ke le check khat kong ka mute wal te hi le process lo de me audio kon unmute wal de cha bol bol hi ya mai kha na de ke le chung mute hi me hu chi ke le la right click group remove from này mà ile atwa ma audio atwa ma om no le la audio le delete thai ai khat an wai bana akat na chu zala min again wa yes me di mai de na mun no ko s ki cha ba me ki undo chu ki bang ka control z ta hiya chilo audio kon replace dia audio dang khat pe kon gwang dia jack load me ye abula audio bang le bula am ki pan chat ke ya ni che ya aki pat ma check kun play ki pan chat di de le no le hi va oma va me ka is a kat the or abula va pai le chen mau song ki khek dia ye cha de na tan tan lai the audio le fade in fade out pai zo abula jack pai
rồi audio gain lại na a volume mai me thei mai ya volume he adjust thei a le he muna he bula na adjust him teng yai atunga video te hilele attract he line teng effect khadi chi na a hi mai ya le ka he na va mai na ngi ngi le volume mp3 dang na va koi he la be ta la dang khat guang be non bang na hi le wai pin le effect di wai sang a kha he so lo zo ka he pin bang ngai loi sak le a ngai loi le kha yai en le chin he san di ma ne asan lo kha dei wai pin ya asan ngi ngi le speaker kin kha distort di je ka he del ma opacity है ये वक्त सुविधा ना है volume मा सुख थे ना -2 dB 2.8 dB play tag leng play laki leng ये dan ya audio vakoi dan fade in fade out dengan kon gen dan akibang fade in fade out bana transition chu again khata delam ina apoina ana omna bana ka cover di dan hi ya bula push in push out ko vakoi hete transition ai mai again non ke dia chilo chu color chỉ đi ai cái brightness không này thì con như thằng non đấy á vậy khá yeah no le video effects alut thế á direct à yeah video effects yeah or nói là mà yeah cái pin này alut thế yeah ting ting không biết cái cái lệ anwam zo chỉ này nè anwam zo chú yeah alut lệ yeah a preview dan để on pe thế black and white đây là black and white a person za to color corrector chỉ không cho nên hay biến con khỏi đấy ha à tàng phim cho cái này default để cái răng tàng phim default là bắt cái là cái hệ cái ngà cái đấy đó là hệ top cái gì nó để lại ha mà hệ sao thế mà green highlight blue midtones chỉ có mà năng để đan đan này mày tụi nó cái thứ khác không con thằng này blue lắm con highlight xin đèn drag và mình cái left side ta drag đi để nó tung video chất cả coi đi khá đi chỉ này toàn blue không cái highlight được chạy channel đi na ya high lama low lama cái gì na check lên video kisuan đúng không color cái gì na nó để dan dan để nó muốn là mấy mid tone để nó muốn cái bằng cái dan chết ta cái khác nó để cái thằng lại remove na hay mấy remove thằng chỉ lâu cái nول mà em liều chỉ na brightness and contrast chỉ có một cái default pen con là đại dia drag số khá yeah heading control something mà brightness contrast the brightness con sang pia cái đi contrast center na before after net tụt lệ cái net có mà hay cái tích tiền nan tích lệ before pen không om đi before after mấy nó để lệ giật đi mấy ngay close thấy dấu hi mày color correction del mà con giật con hiểu tiền hoài tôi lấy cái bằng thôi chỉ là chú audio settings del mình con gain mà na audio ha volume hay control thấy hay lấy control thấy hay biến chú attracting tiếng effect đi hay nằm vào individual effect đi và na audio ngay chỉ là bass lam bang tam sakut chỉ mấy ni lam then thấy xem dan treble tam sakut đi chỉ ha hay biến le lut thấy dia hay sunga ka del ma ka chi dan la tel the tam piom din chin a hu chi ke vel le ya ba ka dom di ko lo to tong hay mà con dòng thấp gas sẽ vâng đây là
Parametric EQ, paragraphic EQ ania khajok jok telin lan ya 8 yang kilang baya pen aboy hoy de na et nawa e the hak suzut mai the ko khat pen kun jang dia e the hak suzut lai dia no din a the lo de telin ka chi nai ka anuam de track EQ nhai nộp pen inte track EQ pena e avela makipan keyboard na tum nge wale avelam ka bass chi na hi maya bass mid high aikila treble chi ha audio niam chicken complete dia up hoy lo ka dia ngai lo lai ya loop in complete dia tunga tracking a ya loop le leng hai tang ki loop dan di me ya abes abes kainnya này ra này mấy à nó explore leo chín con chú con cancel thằng dia EQ khỏi xóm lâu cái gì cái nào audio settings à vậy thì dia ba na video sharpness khác hay biến bằng coi như view na preview full là con coi rồi dia hay cái quality ấy dia cái render rồi chẳng cái sharpness cái hay sung mà điện chín video effects mà dòng leo chín sharpen here medium light heavy mà nó để dan or default ta lấy coi thế này nè default ta coi in 500 tuần năm một thầy đi mà sharpen là cái length difference năm một thầy nhé vậy mà sharp rồi đi nó đều là nó sụp bùng đi à number là lấy cái tóm thế 600 700 ấy cái là là hin mấy thế cái đó là vậy bạn sharpness or sharpen là khỏi chẳng là motion om cái lệ nó thấy xem nó đi này preview ka full leo chín result cái thấy được vậy cái lo draft auto khỏi coi lấy chèo đi ấy chèo coi pin ấy lấy rem coi nó rõ cái đều lấy in là xếp anh nó đi video hỏi ta vậy ngày tuần lâu dàn đều coi nó đi option on việc mấy vậy full to draft auto con coi non dia con là cái thằng đẹp cái nào le sharpness brightness then mình cần gen b-roll le gen chau dia chiwa hol tatom b-roll kha b-roll ichi gen chang dia chiwa music video advertise chỉ không cái rằng tàng pia b-roll ichi changa kha example di dan kon zong swal kom dia lasabang music video bultu ala sakma eloin elam nidang pe ka local channel te bang gen tale guitar solo hun sunga mual kong kilang chidan deu ahimaya b-roll kha asunal tu chi dia attention on pe tu chi dia ma detail dewa hoy ahimaya b-roll kha b-roll ditan deu ya kha pe kong hit taleng ya pak music video dan bai ne sap le hai pak lak na mun teng bang play wal de hai tan khong tom chik bang yam ilak ya ki kal bang ale va hen the va direct phe hi me ya tom chik kong ki lang zwal sidan deu gen na da na hi ya
Kede Maidan dewa me biro zanna chu a detail dewa music video ki shoot edit dek lai hong ki hile chu anuam dewa to birol va hel lut zual ha yai kana explain didan ka thai cha ke music video hi cha ke music video lamana hoi deu ke jakina a birol chat kha chiang zo thei ut om le usiam bai non explain thei thep thup jo ke sem bang in le detail zo thei ut no mu ya om tuan lo hi dia yai second delete thak nom dia abana hi le the text lamma akigel no na point a running text kha delma ya yai push in push out kon hi pi dan ahi me ya ahu chilawa le manual taka le hi chei han manual takin kon hi pi zo dia neo chip all advance ka delete dia media generator a legacy text kon gel ton dia manual pen man hi pi di ke wai transition te khong jang lo him di needs long ton q text size config properties a color ya ba khek the ya a black kon gel ya placement no ya koi suk arrow down shift dot ay lakbang hitale ya abula koi di ini ya crop even crop pena mindi ay fa lama shift kad we mindi shift arrow left zo ya pen ki record ai ta abana atop na he hey timeline pen in again ja hi le hey asaw tan ai me ya hey na suk tom le ya hey lam timeline de ong tom di hey kai phe ding ai an be matan ko ka koi dia keyframe kat koi di then son kick thak ni son kick thak din son be di chi lo di ya itan hi le na ya na en le chini na mo thei di ma china chiang kilo da sang kon mute mai di ani hai sima vega nahi ave taklama pat vela mang lut swak mo keyframe ball le abana video ni side by side a koi khom video ni he kon na khe dia insert video track anwai le ma kon duang dia text le kon mute thot dia video height kon le lut thak non dia khat ve thua mun ni a om sak ut hi jakina anwai ma koi thei lel audio mute video kha kila lo jak he pen atunga om jak hi ya mute leng anwai pen kilang dia hi ya hay kha side by side ตา a size ki bang chet da koi ut hi le chu
crop ma lu ta even crop pena scroll out ni size ide cha lai di aniwa ni tan bang chitale ya kha trick khatom no na size ki bang chet di ide le abana iwa swan di pen le ya na de namin na file min di pian lan tua size ke bit na hong chitalen ya save lang ya size ka ball pen ki save hitamai anexa ya pena ele kon tan tom dia yes delete na den mai hey ya ka save pen hey ero ni aneu hay miệng đi mày á nó save pen ha en legend và size ke bit chi pen ma tiền le size su ki bang chat chi na to mai kha anunga om pen tak lama kon hei da tak lama na hei ding ngi le yai crop sunga kha vela man na hei le tak lama pai di chi na da nai shift left arrow hi le right lama pai dai le tan bang hi le khat pen shift arrow right hi le left am pai non di side by side da video ko khom dan dit dan ai nekha drop akon ko dia drop play just walk on di dan ai yai tan na hi point na ki bol teng tu jan atom ya kin lo bol bol ya dot u tom ya hai teng la ka ken hat kon dongo ole ki zamo he I tua screen om chat pen video side by side pen kha e chena dina along lam pen bang a half cut a half chau dok sak di chidani na crop koma ai ti dem event dan tu a full scene hi lo din bang za yam ma crop heading mo ha video khat pen a khat le chu pai khom tho di wai khamo chen ni hi non dia he sungam lut dan he ma event crop sung ma lut din along lam pen bang hi le del mai ki hil wai bale lower thata background va bol dan ya asem no na sepu anop dile chu jeni hai khan default ta ko thak le chin ya ki save sai ta ja lu nop lo hi chaina default ang ko leng angi ma ang kik di zo ha del mai ilut ya muna mask tik non de na ero hai na mouse timeline ka abula om te di aveka na effect ud le ma om din to del ma dan ma ya rectangle che square pe I de cha ve hi thai ya chai de ya ai ile na ai teng ai bang chitani ai cha chau de che yo le zo hai ma ya position marks tu nga position pe na ye ki thak del ma save sam pen pen thak ang new ta om na mun swan hi mai kia hetana zo bol dia